U jednom malom selu među brdima živio je dječak Jusuf. Imao je samo 10 godina kad je ostao bez roditelja. Ostala mu je samo mala kuća, par maslina i mali komad zemlje gdje mu je majka sadila cvijeće. Jusuf je imao samo amidžu Selima. Svi su mislili blago njemu, a niko nije znao šta se krije iza vrata. Selim je bio stvarno bezdušan, znate? Pred drugima se pravio da mu je Jusuf sin, ali kad se vrata zatvore, Jusuf je spavao u hladnom, jeo ostatke i radio od jutra do mraka. Čistio je, nosio, sjekao, čuvao, sve. Jusuf je jednog dana slučajno načuo razgovor Selima i njegove žene. Srce mu se steglo. Selim je govorio kako zemlja njegovog oca baš puno vrijedi. Kada Jusuf poraste, mogao bi je tražiti nazad, zar ne? Zato je najbolje da je odmah prepišemo na sebe, rekao je. Žena ga je pitala, a šta ćemo s Jusufom? Selimov hladan odgovor, dijete je, šta on zna? Potpuno ga je slomio. Stajao je iza vrata, suze su mu se gušile u grlu. Te noći Jusuf je izašao u dvorište, sjeo pod staru maslinu, osjećajući se skroz sam. Digao je ruke prema nebu iskreno. Gospodaru moj, prošaptao je, ja stvarno nemam nikoga osim tebe. Ako ne mogu govoriti, ti znaš, zar ne? A ako ne mogu uzeti pravdu u svoje ruke, ti ipak sve vidiš. Godine su prolazile. Selim je uzeo Jusufovu zemlju, prodao masline i izgradio baš ogromnu kuću. Ljudi su mu zavidjeli na bogatstvu, šaputali, Selim je mudar, sve mu ide od ruke. A Jusuf, on je odrastao tiho. Nikada se nije svađao, nikada nije proklinjao. Samo su mu majčine riječi bile na umu. Sine, nikada ne čini nepravdu. Suza jetima je teška. Kada je napunio 18 godina, Jusuf je napustio amidžinu kuću. Nije imao ništa, samo majčinu staru maramu i komad hljeba. Otišao je u grad i zaposlio se kod jednog starog trgovca. Trgovac je brzo shvatio da je Jusuf pošten. Jednog dana mu reče, sinko, ljudi danas gledaju korist, ali ti imaš nešto vrijednije od zlata. Imaš čisto srce. Jusuf je godinama pošteno radio. Nije varao, lagao, niti krao. Ljudi su mu s vremenom stvarno vjerovali. Starac mu je ostavio radnju, a Jusuf je postao poznat kao čovjek kojemu se može vjerovati. U međuvremenu, Selimova sreća je počela nestajati. Prvo su mu masline prestale rađati, pa mu je stoka počela oboljevati, onda mu se najstariji sin posvađao s njim zbog imetka. Izgubio je mnogo novca. Kuća, koju je sagradio na Jusufovom imetku, počela je da puca. Ljudi koji su mu se nekad divili, sada su počeli da ga izbjegavaju. Jednoga dana Selim se razbolio. Ležao je sam u krevetu, dok su se njegovi sinovi prepirali oko imetka. Tada se sjetio Jusufa, njegovih očiju. Sjetio se suza koje su tekle iz tih očiju. Zamislio se i rekao, Bože moj, zar se ovo meni sve vraća? Sutradan je poslao čovjeka da dovede Jusufa. Kada je Jusuf došao, pred njim je ležao oronuli starac. To nije bio onaj isti Selim koji je otimao i naređivao. Jusufe, rekao je drhtavim glasom, uzeo sam ono što je tvoje. Mislio sam da si slab jer si bio sam, ali sada znam da jetim nikad nije sam. Jusuf je pogledao staru kuću, zemlju i masline kojih više nije bilo. Ništa mu nije moglo vratiti djetinjstvo, ali nevjerojatno u srcu nije imao ni trunke mržnje. Rekao je, amidža, opraštam ti da meni bude lakše i da mi duša nađe mir. Zatim je uzeo svoju zemlju i izgradio predivnu kuću za djecu bez roditelja, za jetime. Godinama kasnije ljudi su govorili, vidjeli smo čovjeka kojem je sve oteto, ali mu Allah dao više. I vidjeli smo čovjeka koji je otimao tuđe pa mu se sve srušilo. Nepravda možda ide sporo, ali uvijek se vrati onome koju je poslao. A suza jetima ne pada na zemlju, ona se diže do neba.